ikaze gukurikira kino giti muri mwanya tugiye kubagezaho amakuru atandukanye yagiye abera mu bihugu bitandukanye. Ndagushimira ko subscribe kandi nawe utarakora subscribe umwanya ni uko subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho kandi igihe gatanu n'ahandi wasanga aterana kuri John TV. Amakuru afurika tuhere muri Zambia. Umugore wa Perezida Lungu wayoboye Zambia yatawe muri yombi ashinjwa ubujura. Polisi ya Zambia yataye muri yombi umugore wa Edgar Lungu wabaye perezida w'iki gihugu ashinjwa ubujura bw'imodoka. Amakuru dukesha BBC avuga ko Esther Lungu afungiwe i Lusaka muri Zambia hamwe n'abandi bantu bane. Umuvugizi wa polisi ya Zambia Dani Mwale yemeje amakuru yitabwa muri yombi ya Esther Lungu ndetse ashimangira ko uretse ubujura bw'imodoka anakekwaho icyangombwa cyo kwiba icyangombwa cyo kwiba ubutaka bwa kimwe mu mitungo iherereye i Lusaka. Kugeza ubu ntiharatangazwa uko Esther Lungu yakoze ibi byaha, gusa atawe muri yombi nyuma y'igihe umuryango wa Edgar Lungu na bamwe mu bari bagize guverinoma ye batangiye gukorwaho iperereza bigendanye n'ibyaha bya ruswa no kwigwizaho umutungo bakekwaho. Aho rero amakuru twaba tubafitiye mu mwanya, nta kindi usabwe no gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe kandi yizewe nyayo. Murakoze, ciao ciao.